Ya, malofa tailo fiona. Ole si fasili le te loa te tau wana mai e se tuka ni alo le fio. Pasala lau verso se noa te le kasi fo te mari o te no o tele tau sanga o pule pa to man lupi fa. Pa pe o le taimi le ana pule o te lupi fa o e minsta o lupi fa. Sa e fa nga ina fa soli tu la fono o puia. Ia whanua pe se furu eka e anu piwha. E whai e me rungu kon fundraising a te kai sia. E pe o leo tua ia i o e moanga. E se o whankalatu. E ngoma e sole lasis, atu se e makoroi. E mei sana whataka. Ale a mea la moria la. Ele yeso manatu te whale angasis. Na ala no o mai ta upu nei mo o toi o ia la wasisi o na ua fale anga fua o le mele o tu o le tai le tu mai tau mo fai e lo tu poto le lo ma ai ba ai le o ngala au le fa lava i lo ne fofonga tu ro o mana o sikoa ana porkiki ile expense wa ele iso mana tu te sau tu fa ali na mea ai na lote loa o tule na o fai atu le pa te mi o sa uni palo e te toi fa le nga loa le la o atu isi me no pi fa le fai tule pa le la o atu lalo to fa fonga ye fa nuan fa nga tule pa fa sol tu la kon le la o atu wala vale o si la umi temi le o fa mamla matua le o to malama ile mafu anga ya laina le to e te tau ona lava tu ole mesa tauna pei mai te mi nei auto e lei la lo for se fulu 5% 5% fa popo le me alofa ma le se fulu percent o lau lava dividend masan ava fe le 1% e wala valia ia la raku lasi umanga wala ku le long right off numero 4 to the EPA's illegal usage of 15 acres NBF land for prices of Siusenga Catholic raffle to fundraise for financing the church. Ilo wava malo falo. Itau te reality le finangalo no le tau le falsa. Ai a tatu tala no ele memo. Ole lo e tala no ele memo. Bili mai tu le pa o pule. Ilupi fa. Pali. O te mana te no fanua lai o i alisa mai asale mo le no kango tenda i te ngata ma fatau e vili mai tu le pari o le fi fai lu o la o e kalesia a mai se suli mai kai fai la o va ai va felta mai se umana tongi le la ya si aventura ai pia o tau fefe fai na me ave lo port approve el port ave sulu lima eka fa au ngai fai ai prices tangata ale lu si sen ai let's to mia okay uma le lu o mo le malo ai tu mo tu tangata yo no prices lo officer mato mai fai mai tu le pa sei a mai matu fanua matu fanua o fanua ia matu le malo i le price mo mua 5 eka tasi le eka 2 eka pa tu talo fai alo e fai atu le pa to tongi mua mai fanua o le nu pifa ona avatu wai lole to silfiel menoi le tuli au tu le o te le va aia i se mea o te tongi o te le lo la po o te tongi pele ai Boards approved. Ilunga o le whaatonunga a le minista o tupe. O le tali lena. Ile ma whai no to e tau fia. A o tango e tau fia e bili mai te telefon. O ai o e te tau fia ele approval a le board. E ai le line of responsibility. E tato te follow mai. E ngata lo malo silalo so o tu malport e ngata le malo silport I ka peneta
O le line of responsibility and delegation of authority e whapena na whai. E le mawhai no whai. Apo le lua, lata sanga na o le lua afe ma le lima, e po le lua afe ma le. Se kai whapena, au tene alus. Tene alus. Langa o te mana tua na umusale ngā duena. I le lua afe ma le wanu po le lua afe ma le iwa. O no tu fa tau mai pu ai la le la ke matu bo o wan pese na ata